کلاتا دو مسافر بس نیاما دک ورگیا سرا شش مردم ویران و 24 گوش مردم ٹپٹی بھی تک ٹریفک وائل کلاتے ریجے دمگا پیشت کا وائل پائر ڈی ایچ کیو کلاتا ایمرجنسی نافذ کرنے بھی تک کوئٹہ جماعت اسلامی بلوچستان نائب امیر زاہد اختر بلوچ و عیدگاہ راشونہ ہم گرنچ پریس کانفرنس کو تک پریس کانفرنس زاہد اختر بلوچ گشتہ کہ جماعت اسلامی بلوچستان نیشنل پارٹی لوگ مارچ سرجمہ پلہ مرضی کا پریس کلب یہ کنچی جائیں ہمودہ کے معلوم آزادی اچھا گپ کنا ملے ضلع انتظامیہ پریس کلب کوئٹہ منی جیل ڈکلیئر کتا قصہ ہم پریس کلب دار رسائی نیز کوئٹہ عیدہ پر لیاقت بازار و کنداری بازار ٹریفک کے واسطہ بند کرنے بھی کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات گشکی کے روڈیو کا قیادت رہو کی مردمانی واسطہ کاربرز کرنے بھی عید الفطر وہاں بلوچستان پولیس ہمک وڑی موکلان سرا بندش جتک کی درگتا جارا کم شنگ کرنے بیتا محکمہ پولیس نمگچا شنگ بتگی جارا کا درستی فیلڈ آفیسر دا عید نیامہ متعلقہ اسٹیشن سرا موجودگی یقینی جوڑ کن کے کڈنی دا تک بلوچستان عیدگاہ ضلعانی وڑا کوئٹہ ہم موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کرنے بیتا کوئٹہ شارع 3G اور 4G سروس کار نکن گیا حکام نمگچا ہچوڑی حال دیگ نبکتا زانک بی این پی وڈا بغیر کوئٹہ دام 28 مارچا لوگ مارچ کنگے جار جتا جائی دئی کارانی وزیر محسن نقوی اچھا متحدہ عرب امارات وزیر شیخ نہیان بن مبارک النہیان اسلام آباد گندنند کتگ گندنندہ دو راشونہ درونیمگی دلچسپی امور دو نیمگی سیادی و سرمایہ کاری سراہ علی کا درشان کتگ محسن نقوی امارتی وزیر شیخ نہیان بن مبارک النہیان دو نیمگی سیادی کیش مضبوط کنگے سرات پاک ہم کتگ